Kenal jaban paman arko. Jene ngawenan sebang labu ke kene mare medal. Sangkane ngatur pamane nang ngawen labu ke kene tawa. Ingat pamana? Duga segala nu nyeneng dipuri jong rangwasi. Adat paman je matur kape neng gelang. Wih, sada misi mecek manis liman pamane matur. Bang sida aja gelang irengan kayu ni dia beli agung. Jangkep alati rabi mai ke puri widya pura. Papan sarat kone kena pamane. Kalau ngayen nang gelatong sedane melah. Dewala. Di subane sida gelada di Prameswari. Saling ke paman kalau ngayen nang gelatong sedane melah. Ade rasa matur. Tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap kape ngelang. Yen kene perunukane kerasa subuh. Dan bina cicing borosan tingkah pamane. Ngolah petak basang pamane dogen. Kewala paman sing pesan ingat gitu mang dewek lah. Bakti nenek kene-kene ki ada orang paman kape ngelang ha. Wagong. Dados Brahmantio palungo cukur dewa rek dewek titiang. Dados nenten kemana antuk titiang rakdo wagong. Nenten kemana? Nebo, ulian gelas sideng isi ngatur paman. Makadong-kadong wesan gelananya anak-anak subet tua. Memadu rasa ngeladini. Memadu ben memadu nomor telu. Coba bayangkan. Pamane, kekenapan pamana? Gelang memadu nomor telu. Dadi das gelang madu paling cerek ke aduh. Ngopidan man gelang mandilira. Makin dumun. Dados di kebangetan pisan palungo cukur dewa ngayunin. Makin napi. Tujuan palungo cukur dewa merabian meriki ke jagat widya pura. Tenika kemantipik ayunin rin. Manglene presiden palungo cukur dewa nguasi tuwi jagat dikiring widya pura. Karena sabun ikut ayun palungo cukur dewa. Saja paman. Dua mula dua tujuan gelah ne utama. Kewala nung tegarang paman ngenaha. Saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman. Adi rasa mulati kayu ni dah beli agong subuh sing sida belah. Yang ingat-ingat ngelatih. Sayang lah tak tugas segala marah dekat ini kalau waneng jani len pesan paman. Paman aja subenawang. Tugas marah dekat ini kengket. Ida beli agung nggak melingop takut nekap penenggelam. Makayon gelang mesiram na ida ngamilang toyo. Di kengkene kagak penyaplok nyonyo perjemaah. Jani adi bisa ke kene paman. Di jana yang mirip netuno paman. Oh. Iya na sampun iki kuentenan palungo cukur dewa ritamangan makin sampun kerasan dewa titiang. Doanin sampun wami palungo cukur dewa. Nenten anang tangkil ringi doa anak kelingsir. Iri kering gua maya gengong. Mejantan tuna, mejantan reret kawi bawan palungo cukur dewa. Kawi sesan palungo cukur dewa. Yen sente paman matur keto gelah ke masing sa paman. Saja. Yen namane saja neng ranaya. Bener gelah sente ingat katurang pemenang. Mara peken jong niang lah itu di gua maya. Menejani galak-galak karena katurang pemenang. Ijo gelah kali pemenang paman. Yene sensi gelah katurang Cina baya kak pernah dene paman. Sekarang paman mati. Bung. Iyan wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi palungo cukur dewa. Palungo cukur dewa madwe putra kualon. Yang niki makin aturing do anak kelingsir. Pinah ke pemenang. Pinah ke upeti. Manglene presiden ngewowohan kawisesan palungo cukur dewa. Aduh sedang malah pesan paman. Misi bukador paman itu saja. Putra kualon gelang nyanyi medwet lu bulan. Wani bin sadar. Ini pinah ke pemenang utama paman. Lah. Maksudnya kan? Bisa peniki. Mangkin diring gelarang dharma wecine. Dharma ning pengliakan. Penesian dan luah deranggan. Kalau ngocok pada wong puriang. Ciciang makin dikiling gelongkor ini. Terus.
Pirakin titiang Hidoyana nangis sungkan jesing kewala dari sing kekenak ban gelap paman uli dipuanjani setungil tengah lemang iceneng metangi keduluren ban pangis paman bro yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawakang matur sisip titiang rin mangdo nenten atur titiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa saya neruntik pengiring-iring Hidoyraka yaden wenten Hidoyari menyang Cukuri Dewa dikalih Raina Ratu Gorbong dipuan kulun paman titiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya tawuni ngayang ring Hidoyraka tang wenten wonten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantosang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah ring Jabo Tengah dua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang Ratu Waku ngelawan ban kengken sapuniki lek nenten titiang uni ngayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih Raina durung pisan titiang naonin medrebe manah ajerih kami punika inggih malih pos-pos Ratu Waku petang dadat jaga nenten keni antuk titiang elingin kangin kau pemedal duwene kadi punika nyelak ring arep titiang bos wau niton titiang suara ageng-ageng ring pengapit pemedali rasa megelanaran sunaran sak mako ical makasami Ratu Wagung kedatang ring kidam mengpadah sugro kengkenan ras paman gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat iling titiang ring pepesan nake dua-dua yen manian ke bener luas peteng mapang rainan sengkalo yen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagokan tembok di kudo apa pangkung bisa kat cepurin pedam mengibo di tanah iling titiang ring punika Ratu Wagung kengkenan ras paman ya tiang titiang
Yadin titiang memargi nenten keni antuk tetiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin bulas titiang ring ajang pemedah lera kedua male jebos sampun jak wenten jat mau agam-agam sarang kalih raut saking puri puli dipuli penekan kenawan paman ngating paman kadi atur titiang wau rayu wangi menangi dewa ning apa ya nih paman tuh paman menangi dewa ning jajak dari rasa paman medan menawi menangi dewa ning antuk titiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raino ra paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman kemudian ladeng ini dewa ning menang iki titiang menang kau nang pilih di paman ning alengan paman nah dak sungkan ra kedua Nah kengken untuk idewo ning ngembane jeneng diapin paman iya namung tuh sekon ros pulang punika riyin nikahang ora dudu agung udul titiang kijau patut titiang memargi ngrurung palian mangdo wenten ngayah nambah nin sungkan itu ya nak mangkiane jeneng lautang paman ngalih palian beli paman ya paman titiang pacang kepom raja jagi nuna suang-suang paman ini malu ireng idai pinjepang lapan tadi paman tapi malah kirang beli nabi tadi orang itu kepesan beli tekan lacur nabi jeneng subuh sedo aduh beli apa nabi lemot tanpa paman paman yang raja nih paman aku nabi dan nabi beli ada sop yang mutan beli ya jeneng sedo jeneng sedo dayana dua go layo nih do ya nak riyin yang di balik semua sapuniki beli wawu bisa nih jeneng nak kenyem-kenyem dong di tiang ngedongan biragi di tiang resipun nangis kodropun di tiang mulai pergi dong sampun emang kini jeneng sampun sedang tapi puaran di tiang kantun mau repli nanti tiang nenten sidang amat doang perdi sentana nemangken wenten rare si jeneng ne patut ngentos linge beli sampun rare si jeneng sedang sampun api pacang penadosan jagat beli pangyang temana titiang ya diastun titiang mau putra kwalon rengi jeneng mana titiang jumpu pisan beli wantaringi jeneng titiang pacang landeng ang pedewekan riwekas kayang titiang itu beli tuan ini mangkin sapun iki raris kawentenan reng siro reng dijo titiang pacang mengekelandengan beli kengken melah raosi dewo di pelengan jani manis atur dewo ini tekan yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kanto wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau cana sapun itu beli kemudian marajani ada ulong raosi dewo buka gitu di subane jeneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido dewa meswang raos buka gitu
Beli sampun andi gelis sale tarso. Nabi mawe nanti tiang tenanen matur sapunika. Duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kanten nanti tiang. Rasa sampun cumager mana tiang beli. Yen dumun pe tiang matur sapunika dan saat maka tiang nyampah ini pun icening beli. Ina yang kayun-kayun riyen beli. Bon subuh jagare awenan sing ado atur dewa ken beli. Kang tegarang kenah-kenahan. Nini patut sanang lantengan dewa jani, ni patut sanang jagarang dewa. Dugas mbok dewa ning lekadang ceneng bagus. Ping 3, ping 4 kau katulung-tulung. Mangane pangsi deje dewa mati tulung tekeneng mbok dewa ni. Perjani ngaji momongol. Ngaji sing ningah mulo kene prah nak memadu, ha? Beli nenten nyurianin. Dawa punika titianak melaik ngerarah balian. Siap. Dong boya lantas di pulangan kan. Agon-agonan beli neng santanu cari ceneng bagus. Pangadon nyayut kelacuran beli nene wakas. Nejani ceneng lantas subuh situ. Nyene patut ngentosin linggih dengan mutan yang jagat di video. Ya namun tu tebatin bila selemah dino sekalo kelawannya sekalo mana ne pangside ceneng selamat nejani ceneng lantas subuh situ rasa tanpa guna bahkan bila di pemerajaan agung paman lautang paman ke kerajaan agung tulang mekejang pejendangan apa gunanya gelah nyungsung merajaan rasa saya ada wiki asong sekedeng dewek gelah makin duanin yang pemerajaan kumanti linggih kita sang yang kita mina bandi tiang sampun hati pada duanin wentan sastra sane ngamausan sane mengahring sejeronin lontar yamu purana tatmu kewentan handi manusia hidup iri-kiri yang mercepada wantah mewewit saking eklatmu sangyang eklat mengawiji lampu sekalawan yang perdana mangerdana sangyang purusa mangerdana sangyang perdana raris wijil utpeti setiti kelawan yang perlima doanen sampun panemaya itu yana punapi anduk di tiang laku wako kengken paman sampun panemaya yana lino gitu waduh, woi teman paman kelawan Robin gelah. Tegarang kena hangmal. Tiga ada unuk kene kian ngadanen nak alit modos lubulan subuh lantas ngemasin situ di pulangan jan. Wena sesedan putan gelah tanpa jalaran tanpa sangkat jag nadak sare di pulangan jan. Dini lantas bakat benggelah di kayunin. Iyan sing ado manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi ceding kemudian pianak lah sedo ini bakat benelah ni kayu ini ya subuh kau cap leak niste neguno ya tadi liak iyan ya dot nyentokan kau wisesan sing pantas nak alik metluh lubulan pak di puri video pura ada peratu tulang wayahan diolah tau pak ajak nak sampun ang runtuh ang wajan sampun ika doang ilo dahat pisan ratu wako tong boya lantas pak rasa sengsidong yang belah sakit kayu lah di pelangan jan agan-aganan lah mulo lantas lantingan dewek tekini itu nih jani ceneng lantas super seda nih ceneng bagus si dewa nih las pesani dewa ngalahin aja anto sang haji neng nak hajinya dia lah kan untuk perjalanan dewa nih anto sang haji neng taman ada ayo man ayo alon-alon rian memargi beli Cinga sekian di tiang beli Mama nawagang mamitang gugro di tiang
suwe ditiang sak nenten sida antuk ditiang nangyang atur ing Cukuri Dewa. Sesampun panggihin ditiang langkungan nugra pemutus yata pemarkan Cukuri Dewa elingan. Nenten Idayari Raben Cukuri Dewa kemau nenten Idayanak para putra duwe nuwe nang linggih Cukuri Dewa. Cukuri Dewa pinake tedung jagat. Banyak duwene ring video pura sami rebe nang linggih Cukuri Dewa. Sampunan ring puri kemauan pikayunina. Bobot kautaman linggih Cukuri Dewa pinake naturatu wantah midah daben waduh duwe sami. Yang Cukuri Dewa nuwake makin ratu. Biserang pikayun duwe mangdo sida nenten pasah pacang regiana. Saking sekala rauh kene skala. Ya nenten titiang sisip. Kebawas angulah pati pemarkan Cukuri Dewa lina. Kemana antuk titiang sayan doh linggih Idayana sayantan kepanggo. Semalih sira patut midah dabin jagat duwe ni ratu. Lugra ya den ida dua go ngalit lina ida ne patut nunas linggih Cukuri Dewa pungkuran nyakre werti kadi atur dane parakan Cukuri Dewa belin titiang sira sida pacang nambahin pekayun ida sangyang tita wenten anak ya den nenten saking pepadan mas ida ratu duagung daler ida warih Cukuri Dewa dereng ida picayang jagat duwene kemana antuk ditiang nenten wenten bau dando ya ada pengabih nenten ngiring pemutus pikayun Cukuri Dewa nah wakang paman di sumbane lantas ada pamumun paman kegede-kegede itu sida pasah muampurno yang kayun lah paman sedo ya kone jeneng bagus kudiang gelah tanbina ceratur pamane ada jeneng bagus semara putra subuh meraga dua nak pantas gentos linggih belah eutas dua gelah mau balik mau pengidih kene paman melah nyen paman ngemani jeneng bagus semara putra bien lantas ada manusia mata iri nutuk lantas pejalane jeneng bagus ampun suara sesida-sida yang titiang lah lapar keburi indah yang aksi layan Napi malih layon Idayana raseng sak nyakayon ngelang ayon nang ijening paman bro napi malih Cukuri Dewa saat maka putra antuk memasang titiang memarahkan diriki yen dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut pikayun Cukuri Dewa menawi nenten dina ratu duaku napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri rautne saking negarang paman ngapungatur kengke menapat gelah ngisi kayun ngelari tamangane jani paman keselak rasa manah titiang ratu duagung cen ngawana ngasapunika kengken Cukuri Dewa ngiring pemargan Idayaraka melinggih ngerahina ring puri wenten dur mengalo kadi mangkin niwakin purin Cukuri Dewa nenten sida kapikayun antuk Cukuri Dewa sing kekenal napi malih titiang anggen Cukuri Dewa parakang wenten putusan saking puri mangdo titiang nangkil wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raina titiang nenten pule parak titiang raris di kain Cukuri Dewa doh sida pacang antuk titiang ngemana wonten yen rara patut titiang ukuh wenten tunas sang ring Cukuri Dewa menuna apane katunas sang paman sapuniki aduh aku dikalih raine wengin buya sapunika bener titiang nenten dados pulas sering jambore karang kepati kan adik edo nenten kemana antuk titiang sane dumun-dumunan lugro dibipuane nahanen dan titiang sapunika mekeletak mana titiange kadi Daud eling memanah nangkil ngepuria bener menawi punika sampun cihna kaon doning sedurung punika manah titiange kadi bok sapunika
Wau rauh titiang ring ajang pemedali ratua. Benar? Mas riat jak pedang jaga titiang keni kewengian. Kedatang ring kidamang padang. Paman kepedangan. Nggih. Weh nang nenen maluno. Kemudian tadi tengah yang latri, anum tangkil kepuri, apalah karada tunas seborang nak sing ada kelaturang, sing ada tunasang jak ya mak kita. Menisik itu kemudian tangkil petang. Sudah dipulas rumah kita kok. Niko sampun Ratu Duagung. Eling pulas sang titiang, dewek titiang ering ajang pemedali. Malih jebos. Diragen titiang sampun klesak-klesak agang Mas Wahro. Apa yo kene medinakan kan tiaso megajaran bumi cara linuk sapunika manah titiang. Benar. Medongangan raris titiang. Telak tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten. Jagerauh jatmo ageng-ageng badang-badang sarang kalih saking puri. Atuh sane muani malih basangipun tadi bodake kekalih wenten ageng. Kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane. Klek sapunika tate teh galang ton titiang. Rauh saput ne pangitu. Kandapan paman nginget. Nggih, sapunipun lilun pengayah ini sing kena benanu mengetin. Kamanipune selam. Makaman selam. Nggih. Kumisipun nyempang, nasipun gemrong. Mih. Tunggra Man. ngator makasiki dewe titiang. Bangun titiang nenten dados. Nyanan mai laku pesu yen neman nganjak tenase gempel bet nase kelmati cepok. Sapunika manah titiang. Man. Punika sampun sanesikian. Majantan nantuk titiang elingin. Oh ajak daduh. Inggih, luh muani jatmo. Inggih. Luh muani. Inggih sane luh anapan. Enek. Inggih. Rupane atuh titiang tuwa ngen kedewa parakan. Yen pianak duwe titiange parakan kedewa nepine keleko sane sampun teruna. Bener. Yenipun memanah titiang rarahang mantu. Yen kadi jatmone panggih ikalih raine wengin iki titiang rarahang mantu bang padan ton wihin titiangipun nganten. Bangayang atman titiang magantung ringking petonge ampun nang titiang kadang cucu. Nyana paman. Nang tegarang paman matur. Lemone loh kenapa paman ngingetin? Niki. Yen nemone keliun pengayah dipuri ada mirip mesai. Pengayah nenten wenten sapunika. Mat. Sane muani malih dumun aturang titiang inggih. Yen sip-sip bang titiang cucuk ipune ketenan titiang riyen. Oh caranya. Wonten manut nenten titiang iwang ring cukuri dewa. Nah asli aku. Bro. Kadi parakane belin titiang pisan. Kok kene? Sapuniki pisan nggih. Weh, no. Senudang beli jadi angon anu ratu ibu. Marada awakne gede, jak beli bangun, jak beli borang anu. Melang-melang ake malu nampi munyil nyamoa. Yen paman kena bon mesin cara nyen, nak cara nak mesin sing artine saja. Kemudian jak cara negakin ke debong, koden tek jet embe belus asahan. Nyen ketua anu mirip sing kalian sedron upodan beline. Dah nak maro cara sing artine sing. Paman. Ipun sampun belen titiang gitu maro yo tiang beli mantul. Dodolan taong. Paman ngorane wani besakan cara ieu. Nggih. Pemakasane lo cara nyen paman. Awanan titiang uning ayang ring cukuri dewa nenten wenten penyeruan pengayah ring uri luh sapunika rupane. Kemauan ya matur ring kodewa menyan kodewa ten wikani doi rakot taler nenten. Adi misi keto kengken. Kadi cukuri dewa bisa. Dong jak jalan ulang anu. Ya lo jalan mulo ale gawe we. Apa ya kadek? Kengken cara Titiang sampun matur. Yatmone pangyen titiang luh muani. Sane muani kadipun. Sane luh kadi sira rares kordewa istri. Ne pangihin titiang nak luh. Ten ademan nake luh kadi cokori dewa. Nah adanya no. Anakne sapuniki pisan pun kadi Oke, kordewa. kene sakoto. Paman aja melajah bangin apa man. Rasa sang saya kayu ngelanampi atur paman itu. Aduh sapunika. Paman kadang sebenawan. Buat penyengkar puri Widya Purane kengken. Nyatur bilang busu. Pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu. Ring ajeng Nah. medong rume malih Benar, medah benar, ding Paman. inggih. Saleh misi caranya atur orang paman itu. Merupa jelema gede-gede. Kade rasa nu matak sen yen yen makana jele manyen ke puri sing sida paman. Lugra
Suwun titiang wacanan Cukrewo yukti pisan Ratu Agung yen wenten jatme saking jabo memanah persanggo midap kekentan kentenang titiang rin memanah ngeranjeng ngepuriang jantan enten mersidayang Ratu Agung iki menin gitu udah ditanya ke aturan nomor Ratu Agung istri mirip nyen bisa ngeliat di puri yen gitu terus yang ada liak yang di puri sugra awanan teh nyidang ieu mecelap ke tengah nak mulo sing uli jaban mirip tekane yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri mujang ke tuyok ke puri ya menin gitu nyen bisa ngeliat di puri kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang cicip ing puri dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo laes adolan daganganipun ngererahipun perabot pekakas ne muaste pengelelantih suwen-suwen wayah pengelantih dados leak ayo nang kerewo yen wenten nak muani yen rabi yen lako yen somah gemes kereng-kereng melegenang sanelo rauh saking meklecan kalah matajan tenah somah ekrontang rauh cuma nage pengangge karada poten wekin male cok-cok sanelo ngererah sanelo pekakas penangkap bangde somah jajak suwen-suwen daler dados leak kayo nang kedewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu napi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampek kudang sase boleh doman abisana atau boleh nang kecereat oke itu kejang tadi itu no hidung iya atuh nyindir bapak man nyindir mentap uniki sane rumah serapi somahe kampe ngerarah metegap-tegap ngerarah pengasren ne bocok mangdo ngenah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo ngenah putih ne bongkok mangdo ngenah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pinih utamo angin naur upeti ring sane nguwehin kekentan-kentan kekene aturang ring prajopati ring idem taro ring dalam kualon dan bongan napi malih panah peglan nak sios wengi sareng raino lemah racu pedalam meme dewo maro petang cara ketimun keleput kita kumpul gitu paman pon matur kita jajak ayang gelah paman depan deo janian ya diastun yang gelah memenyan ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing kayun gelah kali ke yen wanta dados tunas di tiang sampona sampona ngerara sapunika awak kordewa durung dados duwe putra yen mangken nyanggen pengeleakan kantos lingsir dan nyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan kedo paman nggih semale kaone ring kampung kordewo lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengeleakan napi kayo nang kordewo paman mau ireng blen glar itu di balai sumangit paman kengkene saking nuni gamal kordewo buntut titian kal keber kenten gede tuh abangi kudu apa sing disili manglar ajong paman mau ireng blen glar itu paman agung tak kengkene malih jajah titiange dikalih raina rao tadi kedo wau titiang selede to ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu agang panggih kalih raina paman so weh Romi kempring bayun gelah ajak memuji ke di pamanan nomi lemone niki sampun ya nom dan berat celang mata nipun yen kantin ne bang awang dayo ne kene aduh bisa macet urusan layakan nih tidak ada sampun niki doanin sampun presiden ngamulih anda tamangan makin mejantan pisahan sampun doaku ngewowokan kawisesan paduh dokor dewo kena paman cene ngawin ada bicara buka jani si dodas majalan winayan gelah bakten pamanan sangat karana ya titiangtan kumanti subakti ring linggih palungo cokor dewo dano ring dewe titiang nak mula peraha kedo paman
Kewala yen kayon-kayon nang gelah lantas. Bakten pamane kalawane pican gelah rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gede nang sanget bakten pamane kapiten. Nenten Ratu Agung. Duanen sampun makih pisan Palungguh Cokordewa. Mepije jejadu ring dhewek titiang. Ah, terus yang ada aden nih paman. Dados sasapunika. Kapan paman ngatur orang budi, dong sing mutang budi gede gelah pekening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing eta. Ngawet dinane janisan yen. Paman pangsi dengan orang ayah kape nenggelam, kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Agung. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe. Atuh. Kene. Punate niki Ratu Agung. Yen cara montore sing keta. Inggih. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Inggih. Ale muata. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta supere. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap supere gelam. Kanti tas 2 bulan supere gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk-masuk. Rugi lah. Mangkin kayon Palungguh Cokordewa jaging reros sopir serop tanah sapunika. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejeronen arsel. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Kemudian mengelabin paling kemumain di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Kayak aja paman dia nyerap kengken. Agung. Kengken. Titiang sampun dur. Titiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean dan anang majalan. Agung. Man kengken paman. Sane nyali teng mana titiang tanah sapuni. Memang udah apa dong? Megiri titiang jagi nyala nang mundur. Benar? Kunci kontaknya sampun hidupan titiang. Man? Kopling ne sampun ya kan titiang. Ada bensin nang sing misi to. Nencon sampun make Ratu Agung. Mana pana ya dosa. Kita nyak masuk Ratu. Titiang nenten mireng dok. Titiang nenten mireng dok. Paman. Ya bener tegeden paman aku sing mampu. Ya bener tegeden paman aku sing mampu dari sopir serap gitu. Paman nih. Da paman kewah, da paman sebel. Yen dari sopir serap tuh gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Nabi ini ke Ratu Agung. Yen dari sopir serap. Ingat, gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman, aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cek wes. Nah, Titiang tengiring Ratu Agung. ajem. Nyalit mana titiang ring itu anak kelingsir Agung. Oh, belen gelale sangat kejain paman. Ingat Ratu. Paman saya kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapnya betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madon gelak bisa yang meraras lahar nyakit hati paman. Dong hitungannya anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Nah, Itu yang pamit. Itu yang tengiring Agung. ajum. Jangan ngiring Agung. Ini supaya dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyak kang aing jalan ini.
Thank you.